ramtuk thani thum zirtop ni ani a tuntruma chuan Ukraine thazoi mek ti chak tura US in ral thuama thon tur then khat te kan bel chiang dona ral thuama thon don ti ringot lo deuh an ral thuam chu eng anga tha nge ti kan bel chiang dona ni Russia sipai mun le ral matong hnung lam Russia sipai supply le logistic mun poimo chu che thei tur US chuan Ukraine ne na ral thuama pedona rocket kap thui thei jok ni in HIMARS aipo kap thui thei jok a pedona ni ground launch small diameter bomb GLS DB anti heral thuam hi US company Boeing le Sweden company SAAB group te siamani US chuan GBU-39 small diameter bomb SDBT in unmodify sang ni som panga khan hlotling takate sani nge ani kumin sang ni som ni pathuma Ukraine ne na supply ani chuan heral thuam hi rampona thon chua le indona man masak ber ani don ti na ni heral thuam hi ani na taka chuan leya tanga ka chua chi ani a thlona tanga ka chua chi version te po siam ani heral thuam hi missile system M270 multiple launch rocket system le M142 HIMARS atang po aka chua thayani KM za somnga ahla akap thaya angle rang atangin target akap thei aka adikhle a SAAB le Boeing te hian he ground launch small diameter bomb GLS DB hi sipaite mamo danglam zel phuruk na tura an siamani a Kovel mun rang-ranga ground force te chuan rocket an man thin aya kap thui jok an mamo zela chutiang kap tur chuan SAAB hian Boeing nen tangkopin ground launch small diameter bomb GLS DB an siam chuak ta ani kap thui thei satli ani lova akap dika khalkoi thei ani baka radar ta na man fu har takani bok small diameter bomb 1 SDB1 hi GLS DB warhead ani a SDB hi precision guided glide bomb thaber te zinga mi ani kumsang ni paruk khan siam tran ani ya SDB hi sing ni chuang US hian an siama indona sing khat vel manani towa ka declarein tlak takani awangin hriata hloa ground force te tan na tangkai takathok SDB hian khovel mun rang-ranga mangtu anei nual chungzinga chuan US Air Force Norwegian Air Force le ramdang som pathum antelani GLS DB hian Air Force te tan olsom na le sumsen sosang lutuk turatin niama ka declarein tlak takani chungin aman asang lo viau leilam sipai ground force te tan po mantlom zo ka man thaini SDB family warhead a hian ground launch solution rang target moving relocatable le ultra low collateral damage variant te po ombokani GLS DB hiral thuam mansang lutuk le phalo le ka dik taksi zong tu customer te tan chuan thlanna takani precision sang takle KM za chuang kap ha kani a chutiang ral thuam zinga chuan a thaber pol ni in SDB original version ka air to surface solution ani awangin navigation system angchi technology tool zong chu bom chunga hian billu vekani SDB hi target lampan turin INS navigation mangina kala chu highly jamming resistant ni in GPS support ani he system hian target lampan turin ballistic petama molava container atang hian GLS DB hi ka chua thayani launcher hi dason lovin target degree thum somrukin akap thei a herkwal thei a virkwal thei ti nani he baka hian MLRS launch pod container mang thei launcher te nichina kan soi M270 le HIMARS te chunmo atang te po ka chua thayani Pentagon chuan Russia Ukraine indona Ukraine sipai tha ti chak turin heral thuam hi an thon dona
Ukraine hena GLSDB engzat nge an pek don an la soi lova mase an pe ngei don ti chu an nem het to ani launcher ran pek an ni don lova US in Ukraine tana an lo pek to HIMARS system atang khan heral thuam hi ka chua mai turin an ruaman Ukraine hian hun rei tak chung chu ATACMS missile an lo deal to a mase ATACMS hi chu KM zathum vel zet kap phak ani awangin Russia poi a khoina sadon lutuka NATO le Russia inkara mei pui al hluai thaya chu wangin ATACMS hi pe kalarem lovani a aya tlema kap toi zok kap thui theilo deu zok GLSDB chu pek tur ani ta zok ani US Army in Afghanistan an manatana an stock US lama an phur let le tak stocka an da atangin Ukraine mamo phuru kani dona heral thuam mukhat hi dollar singli ani US in an lapek phallo ATACMS kha unit khat man dollar magdaduai khat aina tam hret thung hanpek mai po ui om viau rengani voi khat ka dollar magdaduai khat zelani chuan a hau tak hiau hiau hle don ti nani chu wangin a aya kap toile man tlom zok GLSDB voi khat ka chua dollar singli man an pedon ta ani January ni somthum pakhat sang ni somni pathum khan United States sarkar chuan Ukraine tran puina tur pa case thar rapuanga chungzinga chuan GLSDB po hi atela Russia hian tuna Ukraine nan man HIMARS le MLRS rocket ka phak lo aren spawn lama facility poimo tak tak an son chuaka hei wang hian Ukraine tan chuan heral thuam thar hi poimo don hle Russia mun ma poimo chu che thei ngei turin an ngai ani heti lai hian US chuan Raytheon MIM-23 Hawk missile anti homing all the way killer anti chu Ukraine an thon don boka hei hi American missile ni in leatanga boruak a mel ma ka na ni medium range surface to air missile ania MIM-14 Nike Hercules nena mobile counterpart ni tura duana ni a off range le altitude capability chu size le weight te nau zok in an rhal chuak bok radar thar le continuous wave semi active radar homing guide system man ani awangin Nike a in low level performance na satakati changklunani kumsang khazakwa somnga pakwa dei to khani wa sarmit US Army tenan mangtran kumsang khazakwa somsari pakhat khan improve Hawk ti emo one Hawk ti mingpu in mason zokin program lian zok duana ni a chu chuan missile hian mason na engemaw zat han siama radar system zong chu model thar nen an thlak vek bokani Hawk hi kumsang khazakwa somkwa pali thleng khan manani a US Army in MIM-104 Patriot an nei ta ka wangin man na sat lutukani talawa US hipaya mang nung berte chu US Marine Corps te anni kumsang ni panhi khan men portable short range FIM-92 Stringer mangin Marine Corps te po hian an thlak ve ta bok he missile hi US pona po Western Europe Japan le Iran te po siamani a US hian in dona Hawk hi amang ngai lo ma se sarkar dang te chuan voi tam tak an lo mang to thunga US hian singli vel an siam chuak stock enge mozat US hian an lanaya ral thuam tun lai tak ni to lo ma se Ukraine man turin an thon tel don pakhat hi ke ji zanga somruk vela ritni in fit som paruk le in chiriata sayani a alaya hol tlangin in chi som pali vela lianani warhead keji somnga pali vela kengtel KM somli panga atanga somnga aka phaka vansang fit sing ruksanga asanga ain vor thei boka mek pani point palia chakina thlok thei chu adar kar zong chuan dar kar khata KM sangni zakwa somruk pathuma chakti na ni chu tin US hian Ukraine hena puma drone pe ka tumboka han bel chiang le lokila AeroVironment RQ-20 Puma hi American unmanned aircraft system ani a tereu te ani battery manga siam kutakeng chunga ka chhuwa thei ani a
an na tho ber chu electro-optical le infrared camera manga surveillance le intelligence lak kho mani. Sipai RQ-20A system tina hian air vehicle pathum le ground station panhi zela oma. Puma AE hi kholum lutuk le khovot lutuk nwaya po na thok thayani. Temperature -20 atanga 49 degrees Celsius thlengin khitle le ruasur kara po na athok thay. Ral thuam chelek thay nilo ma se intelligence lak khom na na tangkai le a. US hian sang khat velan siam chuaka. Ukraine enge mozatan thon donani. Ole US chuan Ukraine tan ral thuam tam takathona. Ral thuam lian jok thon turin ruaman nan siam mup mai. Chung zinga thren khat kan han bel chiang thuaka. Kan hlok pui nge kan beisei. Video dot le in lo nga chang le vek don lia.